Ponekad u medicini najmoćnije sredstvo dobijamo posmatrajući prirodu. Fermentacija je proces koji je star hiljadama godina i koji je poznat po tome što mleko pretvara u jogurt, grožđe u vino, a u dermatokozmetici primjenom fermentacije dobijamo molekule koji pokazuju biološki aktivna svojstva. Naime, u laboratorijskim uslovima neke bakterije kao što su bifidobakterija, laktobacili, galaktomicete, složena i kompleksna jedinjenja pretvaraju u aminokiseline, peptide, antioksidanse koji utiču na zdravlje kože. Upravo su ove bakterije iskorišćene za proizvodnju dermatokozmetičkih preparata koji služe za obnavljanje kožne barijere, hidrataciju, ali utiču generalno na zdravlje kože. Ono što je za sve fermente zajednička osobina jeste da podržavaju kožnu barijeru, da umiruju kožu i da gotovo nikada nemaju neželjene efekte na kožu. Danas na tržištu postoji mnogo preparata sa različitim fermentima, svakako su najpoznatiji fermide bifide, galaktomicesa i saharomicesa. Pa Miloše, reci ti nama gde se koriste fermenti galaktomicesa, koji su to preparati koje možemo da nabavimo? Fermenti galaktomiceta je jedan od najpoznatijih fermenta. To je zapravo čuvena SK2 esencija. I ono što je za ovaj ferment pokazano je da praktično sadrži preko 50 aktivnih sastojaka, vitamina, minerala, makro-mikroelemenata, antioksidanasa i raznih supstanci koji dubinski ishranjuju i neguju kožu. Za ferment galaktomiceta je pokazano da osvetljuje hiperpigmentacije, da ujednačava ten i daje blistav ten. Takođe, u studijama je potvrđeno da ovaj ferment značajno smanjuje i veličinu pora. Dakle, ako bismo se pitali kom tipu kože bi ferment galaktomiceta najviše odgovarao, možda bismo mogli da kažemo da bi bio idealan za ljude koji imaju masnu i problematičnu kožu, ali isto tako možemo da kažemo da se može koristiti gotovo u svakom tipu kože. Pa ja sam pre za to da se može koristiti u svakom tipu kože, jer ja imam suvu kožu koju ga koristim. Činjenica jeste da masna koža uglavnom ima problem proširenih pora, da joj često fali, da izgleda beživotno, da joj fali tog zdravog sjaja, tako da zaista će odgovarati idealno masnoj koži, ali opet i svim drugim tipovima kože. Što se tiče samih preparata, rekli smo da je SK2 esencija zapravo najpoznatiji proizvod koji sadrži ferment galaktomiceta. Ovaj proizvod stiže i uz dosta visoku cenu, tako da se radi o preparatu koji recimo negde za 100 ml košta negde oko 100 eura. Ono što je dobra stvar je da postoje i od drugih kompanija fermenti galaktomiceta po mnogo pristupačnijim cenama. Koje bi ti izdvojio? Da, ja bih pored ovog proizvoda izdvojio i manjo galaktomices esenciju, koje sadrži visoku koncentraciju i radi se o jednom odličnom preparatu, znači manjo ima čitav niz preparata sa fermentima. Pored toga, odličan je Bentonov Fermentation Toner, koji takođe sadrži veliku koncentraciju galaktomicesa. Pored toga, u manju taj preparat sadrži niacinamid koji dodatno doprinosi prosvetljavanju kože i znači dobar je kod ljudi koji imaju problema sa flekicama. Dobro. Sledeći ferment koji nam je dosta važan za anti-age je ferment bifide. Da, studije su pokazale da ferment bifide u stvari značajno sprečava takozvani transepidermalni water loss, odnosno gubitak vlage iz ćelija kože. Samim tim je pokazano da takođe i smanjuje vidljivost finih bora. Dakle, ovaj ferment je pre svega namenjen za postizanje bolje hidriranosti kože, a drugi važan aspekt dejstva fermenta bifide jeste upravo na ojačavanje kožne barijere. Tako da je ferment bifide naročito pogodan za osobe koje imaju osetljivu i suvu kožu, recimo može da bude idealan kod osobe koje imaju rozaciju i generalno jednu beživotnu kožu.
Pored toga, Ferment bifide je dosta jak antioksidans i štiti naše ćelije kože od raznih spoljnih oštećenja. I može biti super opcija za sve ljude koji ne tolerišu vitamin C, odnosno kojima vitamin C pravi osetljivost. Bifida ne da neće praviti osetljivost, nego će pored toga efekt antioksidansa ona imati i umirujuće dejstvo. Za Ferment bifide je pokazano čak da dovodi do popravke raznih oštećenja, između ostalog i DNK oštećenja kože, tako da se radi o zaista jednoj vrlo korisnoj supstanciji. Što se tiče proizvoda, ovde je najpoznatiji proizvod Estée Lauderov Night Repair serum koji sadrži Ferment bifide i opet stiže uz dosta visoku cenu koja je negdje skoro oko 200 €. Hajde da vidimo koje bi bile alternative. Definitivno moj favorit na bazi bifide bi bio manji preparat Bifida Biome Complex ampule. On sadrži veliku koncentraciju fermenata bifide, međutim, pored bifide sadrži i 10 tipova hijaluronske kiseline, sadrži peptide i ono što je veoma značajno, sadrži epigalokatehin galeat, to je jedan snažan antioksidans iz zelenog čaja koji deluje sinergistički sa antioksidansnim delovanjem bifide i upravo možemo da ga koristimo ujutru umesto vitamin C seruma, što je već Miloš spomenuo kod onih osoba koji imaju osetljivu kožu, kod kojih vitamin C izaziva iritaciju. Inače, manji bifida ampula je moj omiljeni fermentisani preparat i meni je znatno lepši čak i od Estée Lauderovog Night Repair seruma i sadrži veću koncentraciju i bifide, ali i sadrži dosta više aktivnih supstanci koje je Ivica spomenuo. Miloša, reci ti meni, da li misliš da treba da se odlučimo za jedan ferment, na primjer bifide ili galactomiceta, ili pak je bolje da to lepo sve ukombinujemo i da koristimo te kombinovane preparate? Pa mislim, svi ljudi vole da menjaju, tako da jednom uzmete bifidu, sledeći put galactomicet i treći put kombinovani, pa onda u krajnjem slučaju vidite šta vam najviše odgovara. Ali kad smo kod tih kombinovanih, postoji jedan preparat gde se i bifida i galactomicete nalaze u velikom procentu, a to je Numbuzinov number 3 softening serum, koji sadrži oba ova fermenta i jako lepo hidrira i neguje kožu i zapravo odličan je za normalnu kasu u koži. Postoji još jedan kombinovani preparat koji je izuzetan i super je za normalnu, mešovitu i masnu kožu, a radi se o kombinaciji fermenta bifide sa fermentom lactobacillusa. Što se tiče lactobacillusa, on deluje protivupalno, smanjuje sve upalne procese uključujući i akne, obnavlja kožnu barijeru, stimuliše sintezu ceramide i hijaluronske kiseline. Zatim deluje inhibitorno na enzim tirozinazu, tako da takođe smanjuje hiperpigmentacije i doprinosi hidrataciji same kože. Ovaj serum je jako lagan kao voda, međutim intenzivno hidrira kožu. Naravno, radi se o Purecellovom Pixel biomu, koji sadrži izuzetno veliku koncentraciju probiotika. Da. I ostao nam je još jedan dosta popularan proizvod, a to je The Ordinary Tonic sa fermentom saharomiceta. Da, Ordinary ima preparat na bazi saharomicesa i on slično bifid i galactomicesu takođe bogat aminokiselinama, antioksidansima i peptidima i on je koncipiran kao preparat koji jača kožnu barijeru i podstiče hidriranost kože. Ono što je važno, u ovom preparatu se nalazi i N-acetilglukozamin, to je supstanca koja vrši blagu eksfolijaciju, ali bez iritacije i pogodno je čak i za osetljivu kožu. Pored ovog preparata koji ima ferment saharomicesa, ja bih spomenuo još i Miša Time Revolution The First Essence, koji pored fermenata saharomicesa u visokoj koncentraciji sadrži niacinamid, ceramide i adenozin, koji dodatno hidriraju i prosvetljuju kožu, a postoji i novija verzija ove esencije Enriched forma koja je namenjena više osobama koje imaju suvu kožu.
I da rezimiramo, fermenti su definitivno blagotvorni sastojci za sve tipove kože i pored brojnih benefita u vidu antioksidansne zaštite i ishrane kože, oni podržavaju osnovnu barijernu funkciju kože, umiruju je i štite. Da, ja bih rekao da su fermenti zapravo dermokozmetički proizvodi koji održavaju zdravlje kože, da njihovi efekti su spori, lagani, ali su tokom dužeg vremena vrlo stabilni, vrlo vidljivi i sa njima definitivno nećete nikad imati neželjene efekte.